Rukiri Ruruega iri tariki 12 mwezi Januari mwaka ni 2025. Good morning, it's a good Monday. Ngo shogeri nkatosha mwanya ni bwega mono ndo bweta nambere kurumirira kiremetha Nteto Meru TV. Nontu waku tuduramu tutwikite nyombe Nteto ireri negweta kadetune ka Meru nbeta wakabwe mudharimi ukolilo gweta nambere ko tuthingatira kiremetha dakina de Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Rukiro narua tukubanganitie mantu nkutho tukethira tukimurika ibae ko muramura jara tuigie maturene dena odena na ritho ria methai Nteto ria ngangite maturene gutigira riboti iranacio cia kaunti ya Meru ni kumurikwa ni andiki betu ba Nteto ire mbatikano ya siasa kiothi kia siasa obora siasa baita na mbere kuibangania nontu bongurumanio nene ya 2027 kanyumene tukethira tukiorokera kirimantu yigie kumuramura gatheti tukethira tugitegera ni jariko jai kipombele ndi gorone jaringite riboti iringite biongo bya nyomba cia Nteto narua tuko ya mashokia ana grade 10 na sukuru udibonga gatheti ya Daily Nation boke moreka jeye ana barana bo batena munya yo mwega jo kwithira bagitonya shukuru ya grade 10 kana senior skills kisa na sababu tokaithira tukimurika au kabadaye ogeta kura yakenda umenya nontu bwae ginshushe kimwe substantial percentage ya baraba bainge bathiriti grade 9 batithira bagitonya grade 10 ere senior schools why nontu bwae na niyo riboti thirite ikewa kipombele inyare PS education bitoka thirite agitana mbere kwena mawirane iguru ya mawirane obu usies Julius Migos Ogamba agitana mbere kuthetera thirikari indi kwe bamwe ba arito batithira bagikinyithia shukuru cia senior skills don't work in 10 sababu iranga ithirangi kwa badai nyuma ya gukunengeria kuma maturene twambiririe na yeye siasa na ria gavana Mutuma Ntwethingia na munini wawe Leader Kiome batongeretie mboto ya siasa ntere cia Maua Methodist na ria ba shirikianite na Akristo bakiaria siasa bani baitite na mbere kumaria baraba ciukiriti na kuringa kampeni bakiwa kampeni cia mapema iteguna akari ba kaunti ya Meru nikirianga bana Mutuma Ntwethingia kuga murere niregitare akorutira akari ba kaunti ya Meru ngoge akiongela na itete na mbere kuruta mawirane igro ya mawirane kiri akariba banter ishia egembe na ni mantu yigi kimera kya mera akiuga thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Ruto na gita na mbere kumiringira ndebe ati mwanka gatigati ga Kenya na Somali jukaithira jo kirugo kaningi thoko ya mira ikaithira kirugo ka ndegoro ya Somali nkiroki na tariritie wirane bwa nkiroki ya taito didi shamegonda ngiri 57 Mukirio Nkonja na ripotie. Happy New Year. Ni gavana Mutuma Ntwethingia wa kaunti ya Meru athiatene na atongoria mwanya wa kaunti ya Meru bario munini o Leader Kiome waziri wa kaunti ya Meru amwe na MCS na atongoria kathumba wa kaunti ya Meru na endekira atongoria ba bonde bakiaria ni bauritia Kristo amuna karibonde bembe bombe kwethia bakiwatela gavana Mutuma Ntwethingia na ewe kanya harite ngwe yeke Miaka tano utimundu ukethirwa ina ubatu noe ale mumkinyana boko myagwe kwa mande ya Kenya Rais ya senari na bada no nderene munene oke na siasa nyawe kaunti ndoko na gwe barani nyawe kireba lakini ngwe yonde torumba no ndokora kwa mwakanya gakeya kwethoro go wenda no tawirwa utikaito ukiaracia na muntu akakwa no ndo mamutano ina ita akiaracia kaura sinya muntu amutomera tutuika dire rware muno ndo bamenda best bona ndo bakwenda kuringe tumanga ima pema tubakirie at least tumbotelele gavana wewe angengeta na kura chiato chairman tukareta 90% watu wamugaria turebo ne mungu bainge ogwete ogeo botoshwa ore mwana wa ngo kaniseni mwana kuchiere kuigwa ogeta kwenda kikuni na kwambele ro tene ya kuna reke nika ndenda kone ko ilete tuna mtu ko bitu etere nyinyi motoro wato ngora yuko bonyo mamu
Ondoka kumama bila wewe tele bikia biate. Bieta. Bwana Yesu asifiwe. Mnena wetu tumugalia 27 na buri ya mukimenya ukola kwa kwa aslet mystic. Umemwambilia na twabeka kumonte murongo kwa netikia ngaba. Wewe very simple. No toke tunaona mbele siasa 1992. Utuma in that time are primary school. Tesa sawa. Watu ila boe inya wendo umete ni utugera umete areli au mete ni tesa sawa. Na hivyo wana kutuma wewe kadraga ya kanisa. Kwa gambi bali bote na baya kamungi. Menji turende gwetania na gavana Mutuma. Kabago mukenda otigirwe nyuma. Itwetekaniririe ujo intaka yenu ni baba wetu Meru County na ibo kuigwa na gwitanguge ikorekania na mwathani tugwete kurekania na aru akango promise no to covenant iko watanira na ko commit on what you are going to do. So count on my support na kuendelea kondombera sauti ile ikuwa Mutuma ateonekana maua ateonekana yembe ukatikira sauti yu Kaitene kau gavana Mutuma twethingia akiaria na wite mutongoria wa Nthiguru nwe Rais William Ruto na rurite miaka 3 iria Oliboi, Mandera na Kiunga ira wite bakomba kwithira bekara nthindi na ambassador wa Somalia na baraniri ura mire komba kwithira kiuma ntere ise Meru no kinya kuntoko itoko kwithia bill ire kamenyera arimi bamira atua bamira na biashara bamira Nepume miraye tuyikie mauri royo lainya serokere nembetete amwana atongeria ba na bunge beto nitwetete gutrimana na ambassador wa Somalia nikenda entry points iwiragurirwe no tukwa ngwataniro yetu na national government na his excellency the president entry iraguriro nikenda twikia mirana ngari so nitwitete kwambiria kwendia mirana ukirukira entry point iwitwa Liboi ukirukira entry point iwitwa Mandera ukirukira entry point iwitwa Kiunga na muthikire gavana na ikirite wira ne kirakari baembe ati akethira kibaretera titundin ira ni 57 tuimbeyete kuretera ntubembe taitundin 57 ero ure akwena 57,000 taitundin Kiripotera Meru TV Mama Wegembe South Mbeta Mukiri Onkonja Kagitino kau mwandiki munene wa kiama kia Nopeo Franklin Karuti naitite na mbere kuromba siasa na tongeria katetuneka Meru gwitonya kiameneki kia Nopeo akiuga ni kiama kia Meru akiuga nikio gigaumbithia Meru kwithira ikuthira keki yake Nthiguru kiro kinoritia kari gwita na mbere guciandikithia kiri kiama ki oriria ibiama bigwita na mbere kuibangania nonto wa siasa cia 2027 Adams Muturi Odhirinje na ribotie ndakwira antu betu ba Meru na antu betu ba Mount Kenya East bwe karibu kiamene ketu kia Nopeu enkwenda kuria yumbi betu ba Meru na MCAs na antu bara bonde bakuba batianiretwe inya ibiama bira bingi birari ndene ya county yetu ya Mount Kenya East bwe karibu ndene ya kiamene ketu kia Nopeu kiama gira kiorinjinetete kuma muthetuine ya Meru kiama getu gitena na mtu noriku and we want this to be known very well twaegira kuma MCA twaegira MP twaegira women rep twaegira senator na twaegira governor ora ukwenda kuoya itekia Meru itekia Tharaka-Nithi itekia Embu kia Isiolo na kinya kaunti iringe chionde bado tutubwelenga tukwe yuike amene kikyo kyogiratia na ikyo keringa nthi kwogitha no gwenda kwitha we on safer side muno kwanza Meru wa muno ndrene yakwetu kathetuine ka ethirwa wike amene kia Nopeu
ware akwetha weke ameneke no peu Nyakarute General Mpuru Aburi SNG yetu wa national the leadership beyond there. So it is very important bukumeke amene oro kwenda kwa MP wa Meru ukumeke amene egeyo taratara nara Loistan Kalonzo antobake bonde barina wende ne au weta nara luo na kwa Raila antobonde no kaba kwa ondrie we ya wetangula tora na MP ba batano atiluka chefondi Kenya tithira maisha babu ege kuria botishe to nara ukumeke amene ke no peu na musimamo yo kiama ketu ke no peu no yoyo kila mtu aelewe na ajue batu twethirikari ne no nto professor Kithure Kindiki aikuo agethwa atekwo kiama ke no peu tukitha turingeta mbautani nande tukarete thirikari kwa sababu mtoto wetu wako hapa ndani. So president and the team, if you want to be on safer side, Kithure Kindiki must be retained as the Deputy President of the Republic of Kenya even in the year 2027. Failure to that, tutegwo. Na siasa cia one term, two term, county ya Meru no cietite na mbere gukirana na siasa igita na mbere kumata. Franklin Mithika Linturi wari siesu wa Oremi Ndegorone naitite na mbere kumeneria kirakuga ni mpangratano ya utongeria ningi ya kiuchumi Ndegorone ati Kenya ngima indi Kinya County ya Meru. Linturi uri mubangania wake amakia DCP naitite na mbere gukuthuranga ikutho utongeria county ya Meru ningi kona ni akorega kunganirwa kwawe ni kirakuga ni kurema kwagirithwa kwa uchumi ni thirikari ya Kenya Kwanza rungoro Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Ripoti ya Kome Omutiga. Wari Cabinet Secretary wori Ndegorone narinde mubangani munene okiama kia DCP Ndegorone Franklin Mithika Linturi na ziumiriti kutharikira atongeri ba Meru muno abunge nikira kuwa ni baremi ni kuritira Meru ngui na buraba kilokirie mbere ni kuthikira ciake mukathe babonde William Samuel Ruto no tingui bakuritira Meru akirikana mukunyanire muno abunge bembe methori ya muabusubusu. Kamenya Ruto kuona no lazima rete ko kenda kwa nje yongela etre ayumbe ba abagaria bera ba ruteka uwiteni omenyo na chore ni ayumbe bare eta hili eta tetum eta jorpo abagana ba ni ndika uwiteni mpeni de sokumembe owisara no tubonga bena sindano tisho beta bara ndipo balatu uyumbe zentro edumu na njolpo bara pande ya bure tekira ke mun parwa baiko wa atu tikaneja rupo berenya mboyo uno mune kumutege pesao kianko de kwa ukania abura kabisa watu wakabonde wetaka watu wetekeria watu mudenye watu mura kabisa yete yes ilero wata tiogo mudela kandrato wata tiogo letumu wata mauru awata mauru ndio kwa na wale ndio ndo watu mudenja ndio wagwa Uraki kemura no ikaba Ruto watakacho na njolipo baadhi ya mtu mambo ya dini daliku rubare takana atukumenya mambo yotungeria atukumenya Meru nyingi Riu Linturi na kuria Meru bonthe banini na banene bawatanire no tongeri boria ni na thirikari kenda kwira utongeri bubu iku maitekateku no lazima tuweze bigwani na kuchokera diseni burombe tuone watu kuhatanira kulita Meru ukombone urahira bo wangu atiandoe mtasimama na mimi kuikomboa Meru urete ingabona urede ane MP urede ane bonde na madaraka arabu tawerundu inaomba wale mandu yambi na mimi leo mimi utikuomagana kana
mutongeji atekuo temwetane vile president na mtu tamulingirete kura na mturengutingoto nange na Meru kawikwa nontugeto wa mbere kwa muntu twa proku Linturia kwarazia kanisene Shilo Ministries Teresia Kiengu nara bauza bazandite na memba bakwo kiumiene ke kurekanira na mwathani Mkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia na kiri akari kuma Mwangandia ni Matheta Muthuro Mung'ento na bakiruria mata nikira bakuga ni mpangaratano rwang'ine rwa Ugima County ya Meru baki olotera gwito kwa stima akiri sibitari ya Kaongo iriwandine ya Mwangandia akiala keo bakiorotera MCA wao Joki Mugambi nikira baugite ni kumama torondito ngogine nkiroki bakioria ngabana mutumanto ethingia kwagirithia mitaratara ya utungata bwa Ugima County ya Meru muno bakioria sibitari ithire irina stima kenda maguta jata jatika ithire jagitumika sibitari mantoni igi gutungatira akariba Vanteresia Mwangandia ni ripoti ya Jeff Wagituma nabo akariba Kaongo ireri wandine ya Mwangandia kirigisigo mbunge ga Central Imenti ne baumirite na gutambura ngotongeria bwa MCA wao Joki Mugambi na kinya gavana wa Meru mutumanto ethinkia nyuma ya stima kugitwa sibitari ya Kaongo untu baugite guteweti na mbere sibitari ne yiu tongeria betu kinya bware gokira murungu kinya bware gokira muntu inya bware gokira antu ba Kaongo kinya bware gakuba igwandoni tore kwera mheshimiwa Joseph Njoki kira murungu kinya ware mo gukira antu ba Kaongo kira murungu kinyorega kwigirwa antu ba Kaongo kiao nkurukia karibaba ne baugite kuru ne babethirite bakinyirwa nene na kuga kinya nande ne maguta jata na tachi gutumirwa sibitari na iu utuko kiri mwaje na wo kwenda utungata sibitari na iu twajira sibitari tweterete mwakuru matanete kuretwa kwewa mwana kwatweka utestima kwatweka nande antu bo bageta bagure maguta 500 ya mwakuru agaterwa gatandrika kuma tuko mwankaro kere undejire na mwana ajitwa janto no tedio tenda gitari thina ikwithiro testima daktari nendo ntethie ndi atumba guntedia ikyo tukuga nandi no untu bubuta mbecha ciurite kuku ikore mwigwita ngugi na guku injire mwe ekuonania Mwangandia utino jwitite ayi turungi aja mwe kuruga kweja kweri kwegwa kana maguta jageta kugura Kaongo jata tangu lini tucoka kugura maguta yata inya twenja ciatore turona maguta yata batuga tukuga atiri ururu bonde na bundi aria ndi mwekuru imagine ndagitari akaretie mwekuru ewa mwana na ntandikira bakirikiri bataririte gitumi stima chithirite chigigitwa sibitari je no ntubwera andu na kinya kuromba thirikari ya county gutegera ntubu na Karwiro tukira nkwendo umenya ni atiri akariba Mwangandia bare aja kenda batiritwa na bono gima bamwiri na bakara bwega na twina haki ekwija cibitari na kuthithirwa kila kitu na twina mbeca cia kuria kinya gwatuika imagana jaire tukugita itugite indi stima ciethere cieku ichigwita ngugi itukuthithirwa ithimi itukuthimwa purecha itukuthithirwa kila kitu na mwankara aiji no ntote stima uti muntu uri cibitari mbiru inyerere o ni mbiru inkai mono indi ukagira arawansi kuonania no gwita ngugi na gitumi gya kwithirwa tena stima atika stima yu itiri kintu kiwi kiturigaritie muno jantu bakaongo na kinya baraba bejaga sibitari antu aja no ntugutiki kintu gikwenderea kinya giku kana giku kigie mantu ja ithimi mantu ja kila kitu ora stima itangugi kutuntu kinya bomo bonderete twabone nkera ntuko mugwanja ake na te request ikomandi Kaongo ga kirostima with immediate effect batwe twija sibitari kenda tutiritwa na turea ga ciringi igana no rea ga thimu mbeca iu aki ichikungana cia kurea stima kenda antu bonde bathithirwa ithimi na bathithirwa kila kitu ina achietaga mbeca iu ina achieta
kaongoga kirwestima with immediate effect kethira tio twetete gutangaza maandamano ya mwankandia junde kenda kaongo kona right nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nawe withonyitie kiringurumanio cia Rise gokorokera kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i naitite na mbere gutamburanga gukuthuranga ikutho na gukinyanga thirikari Rais William Samuel Ruto nikira kuga ni gwikwo kwa mawirane iguru ya mawirane ndwaria ntheri itina ngwatiro mantu yegie kwagirithwa kwa witina mbere nthigorone akilotera jama ingeja yatingitwe mawirane ja ngurumania gisiasa 2022 ninge mpangaratano ya kiuchumi agitarire kira kuga bata ya magaruku ya utongeria ninge ya kiuchumi nthigorone ya Kenya. Tutashirikiana sisi wote. Haya maneno mnasikia, usisikie hii porojo ya watu wa serikali tu, watu wa upinzani watakuja hayo ni maombi yao ambayo mimi na hakika Mungu hata yajibu. Eti sisi tusambaratike, hatuwezi. Tutaendelea kuzungumza pamoja, tunafanya kazi sisi wote pamoja, tunazungumza na wale ndugu zangu wengine, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mama Martha Karua, ndugu yangu Eugene Wamalwa, ndugu yangu George Natembeya na wale wengine wengi viongozi wa vyama ambao wako huko akina Peter Munya wa PNU. Tutazungumza sisi wote pamoja sababu Kenya ni moja. Na tunajua sisi nyinyi wananchi mnataka tukae pamoja. Ama kuna mtu anataka tusambaratike hapa? Hapana, mnataka tukae pamoja na tutakaa pamoja. Na hayo maombi yao, hayo ya kusema ili tusambaratike, that is their hope. Lakini sisi tunasema washindwe. Tutakaa pamoja na tutaendelea kukaa pamoja kwa hiyo barabara. Mjadala tuko nao, polepole tutazungumza na wao viongozi wengine wako na uzoefu wa siasa hata kuliko mimi. Tunawasikiza na tunashauriana polepole. Mungu atatuwezesha tusiharibu nchi hii because this is our only home on earth. Na tutahakikisha kwamba safari hii tutaenda moja kwa moja mpaka mwisho, tusaidie nchi yetu, tubadilishe maisha ya watu wetu. Slogan yetu na mpango wetu mwaka huu wa 2026 ni kwamba sisi we want to restore Kenya to the path of progress. Hiyo ndio focus yetu. We want to restore Kenya to the path of progress. Restore Kenya. We return Linda Mama. We return free education the way it was basic education. We return a secure country that is predictable. Si haya mambo unaona hapa eti watu wanapewa vitambulisho foreigners who are not Kenyans. Si mnajua hiyo maneno? Eti kwa sababu watu fulani wanataka kutafuta namba za kura. Kwanza kudanganya watu eti unajua grupu fulani nayo imezaa zaidi imefikia kama zile namba za mlima. Ushetani kama huo na ushenzi kama huo Mungu hatakubali. Sisi tukae imara, tuchunge nchi yetu. Na hakika Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaenda na tutasimama imara kwa haya maneno. Because it's very urgent and very important. Even within these 19 months that are left for this administration, can they actually have an urgent consultative meeting with critical role players in the education sector to save the parents the pain of this madness? I mean, get the professionals, the Secondary Schools Heads Association, the Kenya Primary Schools Heads Association, get the unions, get the Parents Association, get the faith-based leaders. Kwa sababu kanisa has invested heavily in education. In fact, there is no way in this country would have moved forward in education without the church. Kanisa imeegeza kabisa kwa elimu. Ukiangalia shule zetu zote kubwa, nyingi zilianzishwa na kanisa. Tafadhali ninawaomba hawa ndugu zetu wako kwa serikali, kwa sababu mko hapo kwa hii miaka 19 iko mbele yetu. Si sasa muite hawa wote wasee wa kanisa, viongozi, professional leaders kwa room. Wengine wawaeleze the pain and the challenges that the parents are facing. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Sababu sasa tunaendaje Singapore na ushenzi kama huu? Yeah. Alafu sasa ni story tu, yani kazi inashinda, tunaanza story.
Ili tusahau yale iko hapa, tunaanza kuambia habari ya Singapore. You can't place children in school. The most basic thing on earth, you can't. You are not able to explain why you reduced the capitation. You can't explain. Watoto wale wa class 6, grade 6 are moved on. Their results are not out. They don't know what has happened. Atujui itakuwa siku. Riboti gaithira etumilikilia yaratu kubanganiritie kire gicunci kia mbere kire metha ya nteto nayo ni riboti ira andiki betu ba nteto ba kubanganitie ritho rikimurika ndena odena mengatene mugongojwa Amiro no me county ya Miro mengatene kondi na njara dina karatasi ka Daily Nation niko tukaidira tukimurika ntukenero tukambiriria nako tutegere ni yariko yethirite yakewa kipombele elikana na rua ni reonkiroki ya ana milioni 1.1 bakaidira bagitonya grade 10 inde kore bamwe gicunci kinene kya bamwe bakaidira bati gotonya narua sukuru akisa na sababu ogaita kuraya bunge nabu kore na mushamanio wetana mbere ntere cia Mombasa na ini mushamanio jwa atongeria bakama kya ODM likana kya makingithirite kirina kuyumba nyuma ya iko kya Right Honorable Raila Amolo Odinga CGH niguthite kurina kinyangano bomborano nkirano kya meneki kya ODM kedirangi kumenyedia ni Jericho Jagwita na mbere nwe Rais William Ruto kwebwerite aringikura kuma Mount Kenya yau na yange ni nyuma ya breki ya ndeka inkai. Igita ria kuria gutethekanirirĩkĩtie gukinya ario kaigwatĩra bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenunkaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer ne Tiger Captain Motorcycle endia babikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamiru. Yes, odi anto Meru County, Tharaka Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jamasono jagi empekea uki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare adudishu aja ni oturi nini
wewe areri antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugire skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiabo kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagocoka kwa Jesu runguru eria igoro matuna kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Limo namba 0725 170 744 uthirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni otorito ra kwena goe taritho na gutu ni wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nande no tume maoni jaku gukorokira email yetu eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukorokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. All right, of course, thank you very much. Nontu bagita nambere kurumirira gutadura nontu bagu getweka nyombe nteto number 1 akadetune eka Amiro kolilwa gotuthingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, mbita wakabwe mutharimi tukadira tuke muramura eba ikomureka magatheti tutegere riboti ira iringite biongo bya nyumba cia nteto ikimurikwa magatheti-ini tombiriri na kithomo kiri itugiria gukiria muganga nabo ana tukibaimiza baite na mbere kuthoma amuno ntu bwa royo koithira rukinauka kana kuthara kana ruithire ruri bright in kemoni moni tombire mantu ya grade 10 narua nirio ana aritwa ba grade 10 baithirite bairigiri kwithira bagikinyithia shukuru aciari nabo ni kubabangania kubathuranira kenda nabo baendelea na kithomo kia senior schools nontu bwa mutaratara jomwero kithomo kia CBC ni rugono rumurikikiri uthibonga theti ya Daily Nation ira iri miangatene kwa kana jarene ciakwa na karatasi page 2 na page 3 ni korokera kudani gitariria kinyamara kira aciari baithite bagikorokira nontu bo gwitithua kwa ngarama ya kithomo ndigorone ya Kenya visi gitana mbere minti kuna mugongo jwa aciari baingi na nontu bo kwinyileka kiuchumi mbeca ite mubukone barabara inde nyombotom batititi up kana gwitia nara na naore kana igoro no kiuchumi indi ni kwinyileka igoro ya kwinyileka ontuko ni guciumia Kenya na aciari ba guciumia nande ngatheti ya Daily Nation narua igitariria riboti ya anababa ingi baraba irigiri kwithira bagikinyithia grade 10 lakini bati kinya grade 10 kana bagachererwa kwithira bagithoma gwetithia na mbere kithomo kiao kisa na sababu aciari nabo nibethite bakinyileka kiuchumi batena uwezo boko ikiana ba sukuru cia senior school nontu bwa grade 10 runguro mutatara rwa CBE na ndi baba ingi ba aciari irombanekire thirikari kuringa murashi mantu jaje igikithomo ningi gutegera mantu igikapetition besha ira ibati kwithira igikabira nwe mwana kwithira agitithia na mbere kithomo kiawe ati gucumburwa maritwa nkutho maritwa kathumba ni jaithirite
jakimurikwa iringerekano ya anabaraba itite na mbere kubwithia bwega kiri kigerio keo kya KJC indi batithite bari na munya jo mwega jwa kwithira bagitonya narua cukuru cia grade 10 kana senior skills tikwithira batithite boya kigerio ne ari tikwithira nibomitie mutwe na kurega na kithomo ari ni kwithira na bwa shari batina uwezo na bate kuumba kiuchumi kwithira bakibaikia shukuru i cia senior skills ana nabo bakiaraniria na ndikibanteto ni barombete otedio ningi kinya thirikari kwithira gitini na mbere mitaratara ya kwagirithia kithomo kenda nabo inyabarabo baumite kirimishi nyilegite kiuchumi baithira bakeguneka gukirukira kithomo likana ruarua riboti ya Muringi Murashi mathabu ya kithirikari Auditor General Nancy Gathungu nethirite akimeneria na gukudoranga ikutho gutamburanga mitaratara ya weyani bombasari kiri obici cia abunge kana kiri utumiri bwa NGCDF na aria augite imwe cia mbasari kana mbeca itengeri mantuja mitaratara ire wa ghost students kana kokethira mathematics is not mathing kana math is not mathing nonto bwa mpangaratano ya utumiri bwa mbeca cia mwingi obu controller of budget Daktari Margaret Nyakango akimeneria utumiri bubwe bwa mbeca cia mwingi kire thirikari cia matura nisho counties mantu yegie kithomo inya mantu ya ECDE mantu ya waki bwa irasi mantu ya ghost to schools mantu ya ghost to students kwithira bakia mukira mbeca cia mbasari ningi cia kuthetherwa indi kumbe ni antu bana baruite ndilio kana bari na lukumba gutumira mbeca irana cibati kwithira kiguna ana ya bara batina ombi bwa gukinya shukuru cia senior skills nanto bwa mijie ya kwithira banyilegite kiuchumi ende na bwatongeria bati kwithira bakiagirithia mitaratara inya ya ni bombasare kidogo bagitumira mbeca ira kuiguna bo aene eu ni Daily Nation na ribotira ye kipaumbele kiringatheti ya narua Daily Nation uthio bwa ngatheti bokemureka mpangaratano rwangine rwa kithomo atwite page 4 nio iwitana mbere gutegera thirikari bora ibanganitie nontu bwa aritoba barabakethira bagitonya kiri senior schools na bonding kroki ya milioni 1.13 bara nabo barikitikirio KJC grade 9 na bairigiri kwithira bagitonya grade 10 indi riboti ikemurika kwithira kutina aritani bakongana kana arimu bakongana bagwithira mbere mutaratara joja kithomo kiri senior skills kwithirite kuri na mauku ya makai yarakaithira ya gitumika mashukurune distribution ya mauku ya itekugana nayo ni mauku ya thirikari likana ni bwega muciari atekethire agilikilwa murigo ya kura textbook kana mauku ya kuthoma ni ya kuthomwa ni ana indi thirikari ni bati kwithire ki facilitate na kwithirite kuri na riboti kumureka konia komukuja textbooks ire bati kwithira igitumirwa ni senior skills nonto bari tobaba grade 10 placement ya aritwa nithirite iri changamoto na ithirite igituma baba ingi bakauria ciuria bia bata na bio ni ciuria biegi mwana akaithira placed very very far na kana mwana ora atonyete grade 10 akaithira aumente ntere cia kaongo indi we aithirite aita senior schools ntere cia Nyamira agatwika nande kuma miro weta Nyamira inya muciari agaigua kuri na ngarama nene ya kwithira agikinyithia mwana ntere ira cia Kisii nonto bwa kwamukira kithomo na withithia na mbere
kuruira royo ruraro kaithira rorena kunauka guku nene. So placement ya ana nethirite giokia mboto gatigati ka aciari ningi stakeholders bakiuria nontu bwae mwana ari ntere ira cia Mwangandia kaithira agitumwa inya ntere iratue cia Elgeyo Marakwet kuraya kura na kidogo bakiuria mutaratara jo yuthire jo gitegerwa na koringwa murashi kintu kingi kira kithirite giki murikwa ni junior schools itithirite ikithanania transcript cia mpumi cia kigerio likana inya nyuma ya Julius Migos Ogamba uri waziri wa kithomo kwithira kiruta ntumiri yegie mpumi bando watoto wanjapata transcript ciao nontu bwa kubwithirwa clearance na ndi kwithirite kurina kira kikwirwa kurina illegal living kana illegal levies kana uitwa kwa mbesha ni aritani na arimu baba junior schools nontu mwana kwithirwa kubwithirwa clearance nontu kutina kweanwa kwa transcript kana transcript kethira itikuthananwa rito bakerwa ni lazima orera ndo fulani uri nario utita na mbere na kithomo gyaku nontu muciari atare akalando kare akangirigere ithatu mwana kethira akiunika nkoro nontu bwa junior schools kwethira ikiremana transcript ciana nontu bwa turando apa na pale inya kethira kore na directive kuma kere ministry ana waendelee na masomo hiyo mambo ingine ikisuluhishwa mundogo. All right. Tutauma kiri manto ya kithomo pinch 5 no itite na mbere kumurika manto ya kithomo nindi thaiti muritwa akumurikwa thaini muritani mwarimu akumurikwa nontu boro wangi rwa TSC Teachers Service Commission. Teachers Service Commission ni rwangi rwa kwandikana arimu na rwangiro nero kinyithitwe kotine nontu bwake minjake mbesha milioni 86 nio ni mbesha ire ikwirikana Makatel baithirite bakiamukira kuma kiri aritani kana arimo kenda arimo nabo baithira bakiona kwandikwa ni TSC kana witite kuria ngugi gukirukira rwangiroro TSC ukerwa uwe nandi ubati kuruta kemincha kembesha bari shilingi cia Kenya mbesha cia naona kenda wewa employment gukirukira TSC arimo baba ingi bakiwa muteone yu indi nyumene bakirima kuona twanya turatwa ngugi kumbe ni ukora baringi ukirukira rwangiro rwa TSC kana Teacher Service Commission ikinyithitwo kotine na bantu jano jaitite na mbere ni chitite na mbere kumbura na kotine nontu nande ari mubaba arutete mbesha ciao bariwa ari oni ntiumba kuruta shilingi cia kwa 100 kana 500 jatandatu kana 700 iyo ni 0.4 million kana 0.7 million eutimbecha inkai na muritani kana mwarimu agaikua ari nande nontu nindomete nande na mabalo ajara jabati kwithira kimpa twanya twangoge nontu ndi qualified agaikwa kindogo anaringio kora na baba ingi bakinyithia TSC kotine bakiuria nande itushoro ntaira yakoyungo kora tugitwa twanya tongogi ndigoro yetu ya Kenya na ni mantu jawita na mbere kumurikwa ni koti na tukethira tukitegera bora koti kethira ikiruta uamuzi court orders iraikethira ikiuma nontu within 14 days polisi ni bai kana DCI ni bauchunkuna mantu ja jo ni mantu nandi jari makotine na DCI ni bakuchunkuna ni Makatel bari kuba bakoringa arimo okora. Tutigane na mantu ya kithomo tujamurika tunkumenande kire siasa ni chitite na mbere kugia mushemo Juni mwaka jo 2026 2027 ni ndebene to gutonya
bia makabi kuibangania nonto bwa kirano ya gisiasa asiasa nabo nikyo de bagochetha baki onania atia bakothithia kenda nabo baraba itene bakenda gucoka baraba itene bakenda kuruta baraba itene kenda bakarira interview bya utongeria na niuga mbuge aria mbarie ibange nani nindibangite mbaria nani ndi na ciaku kiama kia ODM ni kwethirite kurina nkuranio nyingi nyuma ya ikuo kia Right Honorable Raila Amolo Odinga Joey mantuja ni jethirite jati ja mega gutithite gwikoseo kiamene kia ODM kuri mbotu ya tongeria batongeretwe ni Edwin Sifuna James Orengo ringavana wa Siaya Babu Owino mubonge wa Embakasi East na Bakale Bwamisi na bangi bara bagwitana mbere kuwa batwe tutiki murengo yu yokuwa tutamu ya Rais William Ruto batu bande ture ODM tutabanga no tukawata mbaru 2027 no tuitonye inya kirengurumani isia gisiasa inde kuri nambo twirainge ya siasa batongeretwe ni Junet Mohamed Gladys Wanga wa Abdul Somad Nasri uri gavana wa Mombasa bareo ba Hassan Joho RCS kiririkari ya Kenya Kwanza Opiyo Wandayi RCS kiririkari ya Kenya Kwanza ninge na mboto ya atongeria baraba kuwa nande batwetore kire murengo yo tutam rasmi bakiuga tutamkire Rais William Ruto na nande ne uga mbuge aria mbarie na kuri na jama ya kumwebere gitine Oburu Odinga likana for now Oburu Odinga nwe party leader nyuma ya giku kia Raila Odinga Oburu Odinga nwe aerwe muthiyo yo witithia na mbere ngari ya ODM indi nande ni twikite ni ya magamba ni ya nkinyangana akiuga baraba kuga nande kambebelie ini miario ya Oburu Odinga akiuga baraba kuga kambebelie itene kiotongeria come baby come tukamenyana mundu o mundu mimi na nyinyi Oburu Odinga akiuga unti obokira baraba kona yaka nte kuomba ninkomba ndi youth leader Oburu Odinga aitete na mbere kururia mata akingenta ate kuri na bara bakwenda muberia kiri kiama kia ODM na ndi ni tia narua kugukarika narua Jumatatu tariki 12 ODM kuri na mushamanio nara Mombasa na aria kutuberwa Elienere na Chumbe na ni mbibigeta nambere kwa rirua ni mantu yigi ODM atongire baba ODM ni bachamani tinara Mombasa kubangania mantu yigi kiama kona nitia baka ni mweregera juriko baka jokia na nitia nkirano mbatikano ndene ya kiama ikaithira ke kinyedua muthia Simbarati ore umwe atongeria bakiama kia ODM inyawe agitana mbere kuruta moni jawe yegie mwerekera jwa mugongo ningebura ODM bati kwithira ikijukia mwerekera jureko kiri siasa cia ndegoro ya Kenya nonto bwa 2027 uringa bana wa Kisii Simba Arati kau karatasi ka page 6 na page 7 niyo gitana mbere gutegera mantu yake ya makia ODM kona mambo namna gani na tungume makotine rwangine rwa ogambithania tutegere nijare kuja gwita na mbere nontu orira mukenya ita kotine aita oshwa kioto kiawe ningi akenda kioto kidire gikioneka na kugitwa na yota kenda nwe ajira kiona justice kana kwithira akiona kioto kiawe indi baba mwe ba mawakili inyaka tetineka miro ni baithirite bakiuri rwangi rwa ogambithania niyo Judiciary Service Commission kwithira gitegera bamwe ba majudge kana agiti igamba bakiwa kuri na bamwe ba ukundira kaone kamwe na aria nkukumo kuri bamwe baendete nkukumo nkiruki ya wita igamba na yota kuri bamwe baendete kabesa nkiruki ya kweyana kioto kia mukenya rira kinya ikongolone bia mawatho JSS igita na mbere ko kinyeria mogaruruku ninge kwenda kuyukiria itagaria
baranabo ni ma judges kana baraba ni agiti egamba baranabo ba gokundira kaune kamwe na ilia limo ending kukumo kaugaratasi page 80 bere tutaita kona ira itawa editorial cartoon tukio ya Narua ile page page 15 tutegere kiuthikia Mount Kenya likana Jeffrey Rigathi Gachagua na itete nambere ku usiguze murima na itete nambere ko lobby mantu yige Mount Kenya indi na kyo de kia siasa mtu arini obura akomba kuina roimboro Rais William Ruto na wichwera ogya koroma kere mara na wichwera ogya koroma Mount Kenya agita nambere kubwithia mikakati na kiruta mawirane igoro ya mawirane ati ntebutianiria akariba Mount Kenya gita nambere kuidetera na kudetera thirikari yawe Kenya Kwanza akiuga Mount Kenya sinjawasahau sinjawatupilia mbali ile ikwarua ningotonderi tena ikinyiro mimi niko na nyinyi hapa kwa hapa mundu ho mundu ekinya kwa ekinya gita nambere kuidetera rera Rigathi Gachagua etete nambere gutamburanga na gukuduranga ikutho otongeria wa thirikari ya Kenya Kwanza ni kira akuga ni mpangaratuno ya utongeria mpangaratuno ya kiuchumi na mitaratara ya kithirikari itiakuguna Kenya indi ni akuguna bamwe ba ikunga kiri thirikari mbitigiria nande tutegere mantu jaigie editorial cartoon na ngekwira ati koti thirikari ni tete nambere kuromba koti guteaniria iraita ni inkuria rieto ririega ria Kimiru ria ko suspension kana guteanirwo ko mutaratara iri deal kana ngwataniro gatigati ka USA na America mantigie ogima nare shilingi cia Kenya besha 2.5 billion shiabati kwithire kinyira ndegore ya Kenya lakini Kenya yabati kuyana some information yeye ajende gorone ya Kenya kana Kenyans ni gicanga cha kioketie mboto muno nonto nkethi gatigati ka Donald Trump na Ruto yari ati babu tubuthanie mbeca cia naona na tobwa mbeca iisha kwagirithia mitaratara ndegorone ya Kenya na atwi bogethera bwitwa information yaje kana a Kenya mukenya eta sibitari maandiko jara jatiwa kire computer cia sibitari na miangatene ya tungata ba ogima ikathananwa kire USA na ntobwa kubwithia ochunkoni bwa mantu yigi health kana mantu yigi ogima mantu yigi mirimo iraithira igichumbura antu so akenya bagi ware batu thitigiria utumiro ya ngine pigs kana kwithira our private information ikithira kianwa kiri third party eu ikireta mboto na koti ikirongeka mutaratara jo gwita na mbere iri ngoteno gatigati ka ntegoro ya America na Kenya tutegere mantu jegi kithomo ni amuriki kire editorial cartoon tuko ya Narua tuke Narua niyo imuriki kire ngatheti ya Daily Nation nayo ninkona mweka ulinzi arongami Mwarine na iguru ya Mwario ni kwandiki top schools entry nkona muritwa kana aritwa ni bashori aba kinyete kinya kwa ikinya batonya ende Mwarini yuingi na kuburie yandiki merit ende iguru ya Mario na Rodhingoro ninkona ndege ikibuloka na gutonya ndena iraingi gitonya ndena iraingi kumbe ni iraigwetwa defranchisement
ritorea ichunkuru riokari tumendiro merome ende bunda bubo koroka iradi mpatho gatigati ka Walala Oi na Walala Eri kana baina mbesha na batina shio na top schools sionekete kwithira ikifiva wenye pesa barabara na mbesha barabara na umbi bogo kinyidia ana shukuru irashire na goro inene kana fees ya shukuru ire igoro muno inya arito bakenda gwita shukuru nanga muciari akaithira akiomba korea bici bai ati mwana atithira agitonyinya kethira nake lokite buni buo ntubukwithira boke morekwa na nibu bwithirite boke wa kipombele ntuke narua orera aritwa bairigiri kwithira bagitonya senior schools baba inge bao bakenda otonya shukuru nene indi no ntubabici witie nara naore nara roro aciari bagikoma kamurigo ka nekarito mugongo kwebua mintiju nika na mwana nyakethe na thithite bwega analazimika kuenda shule nyingine badala indi wenye pesa barabara na ombi nya mwana akethira atithite bwega na ntumbeche irio mtoto ana join easy top schools in the country nonto wa mutaratara jua senior schools boni bugo kore indi kire wana Manchester poleni sana ni bararutero kire FA Cup no koromerera manto ja yau yangi ya tigere AFCON no shitite na mbere tuitite semifinals tukadira tugitegera nani atakuwa mkali zaidi ya mwingine nonto semis irithika Wednesday tariki 14 niyo tukethira tukiona mbumburano na playoffs ya third place ikethira iri Jumamosi tariki 17. Sisi tutaona mambo itakuwa namna gani kuma kirimedha ya Nteto ngwira thank you very much na mtuba kurumirira gwita na batu ekinya gwa ekinya nbeta wakabwe mudharimi thank you very much na mtuba kutudura ugitone nyomba ya Nteto number 1 kadetune ka Amero kolilogo tudingatakire mitandao ya kinande ya kisasa ya kijenzi Meru TV Kenya kile mitandao iyonde ya kinande follow us commenti iraita subscribe makasi kwani makasi masaka kwani masaka ingwendere ntuko injega